Produkcija Batiskav i Mita Miš Production vam predstavljaju. Upali smo u frekvenciju. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant. Radio koji poliva. Danas vašu budućnost proriče vidoviti Gliša. Halo. Izvolite, halo. Halo. Izvolite, u programu ste. Halo, ne čujem vas. Čujemo vas mi, izvolite. Predstavite se. Halo, ne čuje se. Čujemo vas, pabogu čoveče, predstavite se, molim vas. Ovdje je Simon Gerfranković iz Novog Sada. Jeste vi baš iz Novog Sada? Iz okoline Novog Sada, tamo iz Subotice. Dobro, izvolite, šta ste htjeli? Šta sam hteo, pa vi ste prorok, hoće mi proreknete nešto. A da, izvinite, samo trenutak jedan. Izvinite da otvorim moj ovaj laptop. Nešto se zaglavilo, samo jedan trenutak. Kako ste, Simone, dok ja otvorim, recite nam nešto o sebi. Halo. Čujemo vas, izvolite. Neko škripi nešto. Ne čujete? Čujem vas. Evo ga. Malo škripi, ali dobro je. Kažite mi godinu rođenja. Godinu rođenja 52. 52. Mesto rođenja. Novi Sad. Je baš Novi Sad. Nije baš Novi Sad, je mesto pored Novog Sada, Subotica. Dobro, Novi Sad. Čekajte. Šta vas interesuje? Sve mi interesuje. Ovako ću da vam kažem. Vi ste jedan duboko nesrećan čovjek, obzirom da imate sina, tako? Jeste, ali zbog toga nisam nesrećan. Mislim, imate sina homoseksualca. Nisam to znao. Je to istina, molim vas? Možete li mi se zakljeti u to što pričate? Ne, ja vam kažem šta mi govori laptop. A vi verujte ili ne verujte, ali morate verovati najboljem proroku i čarobnjaku na svijetu, to sam ja. Međutim, ima tu i srećna okolnost. A srećna okolnost je što vaša ćerka nije homoseksualac, nego je heteroseksualac, do duše malo se češće zabavlja sa momcima. Čekajte, pa ja nemam ćerku. Pa imate vanbračnu ćerku, verovatno. Nemam. Pa da, to izvinite, to je vanbračno dete vaše supruge, sad vidim. Moje supruge? Imam vanbračno dete? Da. To je vanbračno dete vaše supruge i vi verujte ili ne verujte. Probajte, ja bi to proverio da se na vašem mjestu. Dobro, nemojte tako, molim vas, ovo je ozbiljan radio, bez obzira što se emituje na tuđim frekvencijama. Htio sam vam kažem, što se tiče posla, uskoro vas očekuje povećanje plate. Kakve plate? Pa ja ne radim 4 godine. Dobro, vi kao jedan ovako diplomirani inženjer... Nisam ja diplomirani inženjer, ja radim na železnici. Ja sam osnovođa. To mislim, kao čovjek koji voli i vozi vozove i koji to ne radi, onog momenta kad se zaposlite, posle toga ubrzo ćete dobiti i povećanje plate, ste razumeli? Jesam, šta da radim s ćerkom? To raspravite kući i samo još nešto da vam kažem. Vidim da ste u prošlom životu bili jedan ovako doktor, čovjek koji je pomagao ljudima, humanista, čovjek koji u ovom životu mora da odradi sve ono što je bio u prošlom, ali suprotno, razumete? Razumem. Sad to znači da ako ste prošli put pomagali ljudima i bili doktor, bili zdrave svijesti, da u ovom životu jednostavno morate poludeti i tu nema priče. Ja predviđam da ćete pobiti tamo, sve glava je stao na put i završiti u ludici. Sad, istina je bolna, ali je takva, kakva je. Računajte na to što sam rekao i da se više ne raspravljamo, nego jednostavno morate verovati ovakvom čovjeku koji je poznat diljem planete. Prijatno. Ovo je piratski radio. Radio Hidrant. Radio koji poliva. Ođe, Bože, Lojpur, direktor mjesne željezničke stanice Mokra Stijera. Slušajući vašu emisiju i u svo poštovanje prema vama, gospodine Glišo, kao jednom obrazovanom i vidovitom čovjeku, malo prije sam čuo što ste prorekli apsolutno tačno, sasvim sam siguran, ovom čovjeku, bedniku Simonu. Dakle, to je jedna ljudska sudbina koju on ne može da izbegne, a pri tome će da se unakradi sa tom smislu sam razmišljao kako bih mu mogao pomoći sa svim svojim uticajima i pozicijama na kojima se nalazim ja i moji prijatelji. Bravo. Znate, pošto u takvom jednom stanju rastrojstva, razumijete,
on može svašta učiniti. Ja mu predlažem da ode što dalje od te svoje nakaradne, izopačene porodice i da dođe kod mene u moje rodno selo. Ja imam tamo jedan maslinjak u kom bi mogo da radi, da krene praktično iz početka i da... Zdravo, djeco. I da mu ja ponudim, znači, posao, da zaboravi sve te izvještačene umove, te bolesne ljude kojima je okružen. Doduše, taj maslinjak, ja mu nudim, ali ne mogu da mu ponudim platu, bar godinu, dvije, razumijete. A poslije toga ćemo se dogovoriti. Salubit će jedan štab, redovnu hranu, ima kozijeg sira, jednostavno milina, priroda, kamenje. I što se mene tiče, to mislim da je pravi izlaz za njega. Ostavit ću vam ovdje u režiju moj broj telefona, pa ja mislim da će to biti spas za njega, a društveno koristan rad može samo činiti čovjeku. Svaka čast, gospodine, svaka čast. Ja mislim da je ova emisija iznedrila jednu svetlu budućnost za jednog čoveka čija je sadašnjica jako crna. Ovo je Piratski radio. Radio Hidrant, radio koji poliva. Proizvodi Mita Miš Production.